Ćao svima, dobrodošli nazad na Tegridat 999 video snimak. Danas pričamo o svemu vezanom za veštačku inteligenciju, konkretno o tome kako programeri ne samo da mogu da prežive, već i da potpuno uspevaju u ovom svetu tehnologije koji se brzo menja. Svi smo čuli mesti. Veštačka inteligencija preuzima samovozeće automobili, algoritmi koji pišu kod, to je potpuni tehnološki potres. Sa platformama bez koda i AI alatima koji postaju sve moćniji, šta to znači za programere? Ne brinite, nije kraj svega, to je samo početak nečeg malog. Hajde da počnemo. Pa kako veštačka inteligencija menja stvari za programere? Zamislite da dobijete super pojačanje, ali se također suočite sa mnogo težim nivom u igri. Veštačka inteligencija automatizuje dosadne zadatke poput pisanja osnovnog koda ili pronalaženja grešaka, tako da se programeri mogu fokusirati na veće probleme i nove ideje. Ali veštačka inteligencija nije samo alat, ona menja vrste problema koje pokušavamo da rešimo. Pravimo sisteme koji uče, prilagođavaju se i donose odluke. To je drugačije od starog načina gdje smo računarima davali precizna uputstva za sve. Sada osmišljavate pametne algoritme koji gledaju podatke, uočavaju obrasce i prave predviđanja. To znači da morate da razumete mašinsko učenje, statistiku i kako da analizirate podatke. I nije reč samo o tehničkim veštinama. Izgradnja veštačke inteligencije nosi veliku odgovornost. Moramo da razmišljamo o pristrasnosti u algoritmima, zaštiti privatnosti podataka i o tome kako veštačka inteligencija utiče na sve nas. Programeri moraju da obezbede da veštačka inteligencija bude pravedna, laka za razumevanje i korišćena za dobrobit. Zvuči kao mnogo posla, ali je i veoma uzbudljivo. Stvaranje inteligentnih sistema koji rešavaju složene probleme i poboljšavaju život je ogromna prilika. Sljedeće pogledat ćemo nova zanimanja koja se pojavljuju u svetu veštačke inteligencije. Više se ne radi samo o programiranju, već o oblikovanju budućnosti. Kako veštačka inteligencija menja sve, nova radna mesta niču na sve strane. Pejzaž zapošljavanja se brzo menja i uzbudljivo je vreme za rad u tehnološkoj industriji. Ajde da pogledamo neke od trenutno najtraženijih poslova u oblasti veštačke inteligencije. Ove uloge nisu samo veoma tražene, već nude i mogućnost rada na najsavremenijoj tehnologiji. Prvo, imamo programere veštačke inteligencije, AI agents. To su pametni ljudi koji grade inteligentne agente poput chatbotova, virtualnih asistenata ili čak veštačkih inteligencijskih likova u igrama. Oni su kreativni umovi koji stoje iza interaktivnih iskustava koja imamo sa tehnologijom. Oni su stručnjaci za razumevanje jezika, osmišljavanje razgovora i olakšavanje komunikacije između ljudi i mašina. Njihov rad obezbeđuje da naše interakcije sa veštačkom inteligencijom budu glatke i prirodne. Sljedeće, inženjeri mašinskog učenja. To su majstori za podatke koji grade mozak veštačke inteligencije. Oni su ti koji daju smisao ogromnim količinama podataka i pretvaraju ih u korisne uvide. Oni osmišljavaju, grade i pokreću modele mašinskog učenja koji mogu da analiziraju tone podataka, pronađu korisne informacije i daju predviđanja. Njihov rad je ključan za to da sistemi veštačke inteligencije postanu pametniji i efikasniji. Oni su kao arhitekte algoritama koji pokreću sve, od personalizovanih preporuka do sprečavanja prevara. Njihova stručnost pomaže u stvaranju sistema koji mogu da uče i prilagođavaju se tokom vremena. I ne zaboravite naučnike za podatke. Ovi detektivi za podatke otkrivaju skrivene obrasce i uvide iz planina informacija. Oni imaju ključnu ulogu u pretvaranju sirovih podataka u vredno znanje. Oni koriste svoje statističke veštine i vizualizaciju podataka kako bi pomogli kompanijama da donesu bolje odluke, unaprede svoje poslovanje i steknu prednost u odnosu na konkurenciju. Njihovi uvidi mogu da pokrenu strategičke odluke i inovacije. Glavna poenta je da veštačka inteligencija ne zamenjuje programere. Ona stvara nove prilike za one koji nauče nove veštine. Budućnost je svetla za one koji su spremni da se prilagode i rastu. Sljedeće, pogledat ćemo koje su to ključne veštine koje su vam potrebne da biste uspjeli u svetu pokretanom veštačkom inteligencijom. Te veštine će vas izdvojiti na konkurentnom tržištu rada. Od programskih jezika do alata za mašinsko učenje, pružit ćemo vam putokaz da postanete programer u doba veštačke inteligencije. Pratite nas za još uvida i savjeta. U redu, spremni ste da se upustite u programiranje veštačke inteligencije. To je uzbudljivo polje sa beskrajnim mogućnostima. Gde počinjete? Kao i u svakoj tehnološkoj oblasti, potrebni su vam pravi alati. Pravi set alata može napraviti svu razliku. Za kodiranje Python je šef.
Svestrano je i moćo. To je najpopularniji jezik za mašinsko učenje, analizu podataka i veštačku inteligenciju, jer je lak za učenje, ima gomilu korisnih biblioteka i ogromnu zajednicu za podršku. Bilo da ste početnik ili ekspert, Python ima šta da ponudi. TensorFlow i PyTorch su još dva velika imena koje treba da znate. Ovi okviri su ključni za izgradnju složenih AI modela. To su moćni open source okviri za mašinsko učenje koji olakšavaju izradu i pokretanje AI modela. Oni nude fleksibilnost i skalabilnost, ali nije sve samo u tehnološkim alatima. Razumevanje osnova mašinskog učenja je ključno. Potrebna vam je jaka osnova. Upoznajte pojmove kao što su nadgledano učenje, nenadgledano učenje, duboko učenje i učenje putem pojačanja. Svaki od njih ima svoje primjene i prednosti. Pored tehničkih veština, poznavanje određene oblasti kao što je zdravstvo ili financije postaje zaista važno. Specijalizacija može da vas izdvoji. Veštačka inteligencija se koristi svuda, pa razumevanje određene industrije pomaže da napravite AI rešenja koja rešavaju konkretne probleme. Prilagođena rešenja su efikasnija, a nemojte zaboraviti ni na meke veštine. Komunikacija, timski rad i rešavanje problema su izuzetno važni u svetu veštačke inteligencije. Ove veštine vam pomažu da efikasno sarađujete sa drugima. Radit ćete sa različitim timovima, objašnjavati složene ideje ljudima koji nisu iz tehnike i stalno učiti nove stvari. Prilagodljivost je presudna. Dobra vest je da postoji gomila resursa koji vam mogu pomoći da unapredite svoje AI veštine. Online kursevi, knjige i tutoriali su lako dostupni. Ključ je da stalno učite, ne odustajete i nikada ne prestajete da budete radoznali. Radoznalost pokreće inovacije, AI se stalno menja, zato nastavite da učite kako biste ostali korak ispred. Budite u toku sa najnovijim dostignućima i trendovima. Poglavlje 4. Etička strana veštačke inteligencije. Kodirajte sa odgovornošću. Kako ulazimo dublje u eru veštačke inteligencije, nije više samo stvar pravljenja cool tehnologije, već i pravljenja na pravi način. To znači da moramo razmišljati o širem uticaju naših kreacija na društvo i pojedince. Pričamo o etici u AI i to nije neka daleka naučno-fantastična ideja. To se dešava sada, u realnom vremenu, utiče na stvarne živote i stvarne odluke. Velika briga je pristrasnost u AI. Pristrasnost može da se uvuče u AI sisteme na mnogo načina, često kroz podatke na kojima se treniraju. Ako su podaci iz kojih AI uči pristrasni, i AI će biti pristrasan i može dodatno pogoršati stvari. To može dovesti do nepravednih ishoda i produžiti postojeće nejednakosti. Pomisli na prepoznavanje lica koje lošije funkcioniše za ljude druge boje kože ili na zahteve za kredit koji diskriminišu određene grupe. Tu je i pitanje privatnosti. Ovo nisu samo tehnička pitanja, već i etička, a i zahteva mnogo podataka i ako se ti podaci ne obrađuju pažljivo, mogu nastati veliki problemi sa privatnošću. Zaštita korisničkih podataka je od najveće važnosti. Svi smo čuli za curenje podataka i zloupotrebu ličnih informacija. Ovi incidenti narušavaju poverenje i mogu imati ozbiljne posledice. Kao AI programeri moramo da gradimo sisteme koji štite korisničke podatke i poštuju privatnost. To podrazumava primjenu snažnih bezbednosnih mera i transparentnost u vezi sa korišćenjem podataka. Pravednost i transparentnost su također izuzetno važne. AI sistemi treba da budu dizajnirani tako da tretiraju sve jednako i da jasno prikazuju kako donose odluke. AI sistemi treba da budu pravedni prema svima i treba da bude jasno kako donose odluke. To pomaže u izgradnji poverenja i obezbeđivanju odgovornosti. Moramo da se udaljimo od AI sistema kao od crnih kutija, gde ne znamo kako funkcionišu i da ih učinimo razumljivijim. Objašnjivi AI pomaže korisnicima da razumeju i veruju tehnologiji. Budućnost AI zavisi od poverenja. Bez poverenja ljudi će biti neodlučni da prihvate i oslanjaju se na AI tehnologije. Fokusiranjem na etiku možemo osigurati da se veštačka inteligencija koristi za dobro i da koristi svima. Etička veštačka inteligencija može dovesti do pravednijeg i ravnopravnijeg društva gde tehnologija služi celom čovečanstvu. 5. poglavlje. Veštačka inteligencija u akciji i preoblikovanje industrija. U redu, ajde da pričamo o tome kako veštačka inteligencija zapravo utiče na stvarni svet. Ovo nije samo futuristički san. Veštačka inteligencija već menja industrije svuda. Uzmimo na primjer zdravstvenu zaštitu. AI pomaže lekarima u dijagnostici, personalizaciji tretmana i kreiranju lekova. Algoritmi analiziraju snimke radi ranog otkrivanja raka, dok AI chatbotovi daju savete non-stop. U financijama AI menja sve, od otkrivanja prevara do trgovine akcijama.
Banke koriste veštačku inteligenciju da odmah uoče sumnjive transakcije, dok hedge fondovi koriste AI za donošenje investicionih odluka. Čak i poljoprivreda dobija tehnološki napredak zahvaljujući veštačkoj inteligenciji. Precizna poljoprivreda koristi AI da bi se dobili najbolji prinosi, koristilo manje vode i smanjila upotreba pesticida. Mogućnosti su ogromne, a veštačka inteligencija ima potencijal da reši neke od najvećih svetskih problema, od novih tretmana za bolesti do borbe protiv klimatskih promjena, a i može napraviti stvarnu razliku. Sljedeće, pogledat ćemo konkretne primere kako kompanije koriste veštačku inteligenciju da steknu prednost i kreiraju inovativna rješenja. 6. poglavlje. Studije slučaja o veštačkoj inteligenciji od chatbotova do lanaca snabdevanja. Ajde budemo praktični sa nekoliko primjera AI i AI u stvarnom svetu. Vidjet ćemo kako kompanije koriste veštačku inteligenciju da bi stvari funkcionisale glatko, poboljšale korisničko iskustvo i stekle konkurentsku prednost. Prvo, chatbotovi. Kompanije poput Amazona i Sephore koriste AI chatbotove za pružanje trenutne korisničke podrške, odgovaranje na pitanja, pa čak i preporučivanje proizvoda. Ovo čini korisnike zadovoljnijim i omogućava ljudskom osoblju da se fokusira na složenije probleme. Zatim, tu je upravljanje lancem snabdevanja. Kompanije poput Walmarta i Amazona koriste AI za unapređenje logistike, predviđanje šta će ljudi kupovati i bržu isporuku proizvoda. Zamislite algoritme koji prate podatke uživo o vremenu, saobraćaju i zalihama kako bi proizvodi bili isporučeni brže i efikasnije. I da ne zaboravimo personalizovani marketing. Kompanije poput Netflixa i Spotifya koriste AI da bi vam preporučile stvari koje će vam se dopasti. Ovo su samo neki primjeri kako AI rešava stvarne probleme i stvara vrednost. Eto, to je bio kratak pogled u uzbudljiv svet veštačke inteligencije i šta on znači za programer. Zapamtite, doba veštačke inteligencije je već stigla. Za one koji žele dublje da zarone u ovaj fascinantni svet i istraže transformacioni potencijal AI i uticaj koji već ima, postoji obilje dostupnih resursa. Odlična polazna tačka je website Global AI Solutions koji nudi besplatne savete, linkove i informacije o resursima, kao i besplatne knjige za preuzimanje na više jezika. Za one koji preferiraju vizualnije iskustvo učenja, serija video snimaka AI Granddad na YouTube-u i drugim društvenim mrežama je odličan resurs. Lajkujte i pretplatite se na AI Granddad 999 video snimaka na YouTube-u da biste dobili rani pristup najnovijim zapanjujućim uvidima vodećih istraživača veštačke inteligencije i tehnoloških stručnjaka o razvoju veštačke inteligencije i njihovim verovatnim uticajima. Zdeo! Sada si video da će se svet promeniti. Dođi i posjeti me na AI Granddad i vidjet ćeš detaljnije šta će se desiti. Ćao!